ka liang i Okay, shigalo. Min da nyaw marsin sijen ka ta ta kiji ka music sijen ta ka tin ta jala laka ka go ko na beat ka one by one ka go bi ka losh ka ta nan ko gwin ka go ko na tin jolian ka ta nan ko ta ka beef mutuwa ka mudun yana gari ala ko the best artist ma yaka ji ka ram maganura go ko na bi lar fan ko to ba ta ka division shina shara diyan da ta ka ji nasar ke ta ka ji kwai ke ta ka ji binteu ta kwa support na ji ka ta ne ta kwa support na gari ala ko the best go kon kon ta mane dial gai ka min to ka social media go ko bi rai ga kwide alamu min jarode. Yeah, okay. Question mo galo. Ka beef, so beef is very simple. Do mo tell along ka nya ba case mo dung ne nang ro, you know, because she panani di under the beef is only 2 rappers. So ka rap ngai na ta da rap that thing go there's something called beef. Nega Tupac and Biggie. Eminem and Jaru or Jaru was 50 Cent. So no no thing never corner culture and but I think but I catch you so la nang ka simple so yeah the same be me ko kona garwar so it's just me and him and kona jan kona ngro so ga tela ne ri chuba kira ta nan te mali je mo bina dia liu khen da liu ni ro yeah so be la kona ga ko and kona jan mata ga man nang ko community kind of community ma ram ke ling na music me understand being like two rappers did take a problem ke two artists so yeah so mata ga ram ling ye je ram mo no ngo ba way nan mun kwa understand the music by dog ba gor yeah so beef kona ram ta beef ke je anjano kaje to kon che in the first time go but already no so that thing you know I remember when it happened to KC and Jihome, and then at that time, when I calling a music, we always go with the flow. Who killing the vibe? I mean, no music, I mean, long time, the same when I get la bit of quick, Jihome today, room bit of quick, KC, more bit of quick, Jihome, more bit, you know. La at least Rama you did Moga Kamara Jamara follow, till all the society make a go. Go to Ramde Kuno and Nate take a beef to the gun or a nangro. Yeah, tell Rama, Madame word and Rama Kit Karam and Nanakanga, you know. So yeah. Shigwa team dong cheer crazy shejan ka did nanchi min shilel did ko on ka shoyin shoot ka na ka panai shejan lo de no and water condition are idiot lo de no jin wiju chete ko na ngan dol bin teo so wiju te ko na jin ngan gan wara ne to right ko na kon ji nasar ke kon ji bin teo tele widu so guru ko na jin be bielar ne de ko kon tam along what is the message min go yimde kam ko betel division chinar vida ko na kon ji bin teo kon tam diri jian diri waka nasar ke diri waka fanga ke diri waka gambela diri watwar and then the ko diri jian diri watwar kabentiu no more go to na jin ba min go yimi min nasin so we can add your comments in Yeah, so me de la ro ne dia the gush dara ho nan kam don ga ro ko ira ta la nyen ne gar mor ale bia loy milk so I believe ko da yang ba Africa I can invite Coco to be in my concert so there ele da kulo ne ko ben show da you know ko de wa ni ko de ga ba kir kel ko ja so ko is all about entertainment so anja no ramade nang ko ne ti ar ko ji ta ga ka tok duel mo ma twara ka ja rai no ri da kwa mo kelling na music da ne me to ben ya albania ko an ganwara
an gal jinub Sudan ka nga ro da ko tele ma de man ban wi da ka de char ko an gar ban tiyo ma de no kong de ga boy lo da you know ko nga ye ko at the end of the day kon wari ka ne tuk da ba an kon ne da kai lo tele gwam ba ka tele no kong da ma ti wan yen chiang so tele ra ma de mu an ga da dien ga no da noถ้าก็ไรก็ว่าละเดทโชก็กำเบละเดทโชก็ฟันก็โลก็นี้เยเว้ยเดี๋ยว welcome ละกันเดียนแต่เราไม่ได้คุยกับวังไม่เจออันเดียนยังไม่ได้ problem กับเราแค่ไรเดียนบ่คนละใจเรามั้งฉบับเนี่ยหนูเดียวแต่เสียมีอ่ะอันนั้นเนี่ยเรามาเลี้ยงอ่ะเนี่ยJa, tegen dan. Kijk, ik moet ook gari al bravo kies ka social media ka kui ko en shabgar je bura. I know the reason why that George left Bentiu. Tiye kan to ka kan di call no ka confusion ka music industry. Man call ne is just a question. I know bi ko gui no ka ta nan bi lo ne je. Ko en o ba na da yen artist ni ta ka ram la ne je ba la ja ko ne jin do bo je is not the right way. Jin tiar crazy ma guru bi nori bi ka da bi na rai ka je ba je jin da in nori. Ana ko ba ma go ro ba nori da bi na rai ka je ba la ko jin da in nori. Amana bravo kiss bi na rai ka je ko ti kon deri. Shi ko ron ko na bi ka ka society nori dia. Ko jin ti ban ko na bi rai mi din mi ka na bi go ko social media bi rai ko na ngasha reason na je ka la jor ka bentiu. Kamela de musician. So no mona go ko na ba bi ta da bi losh ka ta nan bi ne. yeahเทมก่อนลงก็พูดเลยbravo kiss ใช่ได้หนัง serious ลง cause อย่าว่านานะวัลก็กอลแต่กระมอพอลกระมินันดงlaกุยมินันก็ดงเดวเจอรุน you know ก็ถ้ากระมนันดงไม่กากระมเคลเดเรกอลก็เป็นยังไงดาววัลกันเดียว at the same time you know อันนี้บันbravo kiss terror out cookies and then beef terror the long tell him go there no thing because it's not a rapper mo ko la rapper ko take a beef maybe ko yang da ka beef larjor go ya larjor got benchio so yeah then time permanent time ya chajen ka just South Sudan ne ben yiru ka jen ka South Sudan ya pal benangan ka shang meje larjor ka jen go ram mai ga kana kai ram mai da pinka shengwan ya da ta lang da bu let ka luak gwan madong ka bi sheng guru bi tana gwan dong shiga shai da tin anje nan po dan ko po ka dong yalun ne ko larjor meje ka shang ja ko zenga thi ya de we ne je larjor lang anje nan the ngai de go ro ba ngai le ne je larjor ka jang ga bravo kid ko gwe larjor de je sha de je o yani chi pin kwa la go ro bi pin ba dit anje no yeah Shugwa, thank you ne dia the content the gorko comment section. Rama kuiko okay dong bi dong mo de tiar crazy bi one career to kon la la ka social media ko ta ne la je rodian bi ried mi shimo jem bi ola tiar crazy nyen ta ke li man tama shi ko len ki shi ai len yen wori min to wi tiar crazy le mu tiar crazy shi ried to kon la de ko ngan my vision ko ne ngan nuor ngan gan nuor to gwang ba nang sin de wo ka bintiu de wo ka fan gab de wo ka nasar de wo twar ani gwa kwana division kwana jafal jin ku support na tiar crazy bi support o gar nuor kama jin nyal ke jin shek bi support ko na tiar crazy gan nuor chabu gwa ko na biran bi support based on his tribe na ka music industry ba ko no confusion be musician ko ne bi ka yi to gwam bi ka wasin they will not go to shigida won ya ka level nan go na ko bana artist ne kon bana ka support tin dong mi de nyo ti ni ko jin ta ga ne to wan la ka je ne bi ga yi go ko bi ba la na ba ko ne ta bi ka ji me shi kon to ti ka UK ne to wan ngai ya kan ko ne ti ka UK
ngai ni je in struggle ko te gan more to komba they are still in struggle ta ka Libya go ko na bi blar bi describe ka ta dan me shu kuji ko jiramba mata ka talan she said I will not give up beben ka UK bala de bom ko music da ba nang niam ka tung hor ba represent ka rap cha ji leng wi mon cha ji leng man ka wa ni da ma ka UK la we consent on one go ko ni bi roi ba ka me she kan yeah monjan to a journey so we mon so gwanan dong tin yang ka gwan bilutin you never know oni yeah me to journey da so talk ga na ka zaman na me ga that was like 2015 or something yeah so na dawa and you know yo pe ga cha ko me yo je cha ko pe katrom and then the katum to Libya I think it was 2020 yeah yeah so a dormo boom along a dormo boom kabaya and current time dan but time boom along it's really risky ko be one do more yeah ko jin gurmi ro commit ko la nena ko dan on gwa buti no gwa mutede yeah la shara ba ta gare mu janga and yeah current music but quiet to katum I started in 2019 yeah to the din which in put yeah so and then yeah mayor Jawa Libya I think it took me like 1 year yeah so the journey kind of Ashan ben ba jen ka Libya bo Italy and it was really hard yeah easy yeah and then so me jobra and ga chade la butro ko de pal cause ta ngana na ka Africa and ba music da ba continue yeah so chance madi bako me jobra ladim de talent de nyona you know I should go come message in deal to God more to Libya to ko ko yo konakan they are watching us guys meta ramu ta Libya jagor ko comment section go ji kan ta ka I hope now we are no ko kwa ga ngara kan ko social media long kan they are supporting you ko ngai ka jana you are the one of the member ko journey do nan kon dia menangan bara ka lima ba kan yen do Libya I know ta ta Libya channel na mi jona na I cannot beใช่เด้อin social media ba ka drop ba kaเนี่ยke ba ni go no binaro to ba la ta ga mo ro be ke jin tam so what is your message in la ko ta ka struggle lo yeah I'm saying that come ka dera loy kun bom cause makelo ju bom and yang nyi ran ba la do rodu yang ram dera jo ko mu ko jana lo ju be jo you know ka jani mo ngai ne ko so you know chi chup tin easy ko ye easy ko jina be yero mo na be you lakin o te ko da mo do no ngana ba mo yero ke ya bi chup kui xian ye nang dong bi tuo run ko zen no be yero be you ko den kwe ye ye no ko anje no men de la de ra bom kan no ko ba den ko kel you know san ma la ban de ni dor jang gar mon mo ya de kal gar yam be adu ko kel so anje no jen tang dong de te ka an ra ma te ka Libya de den ko ko bom ko de den ko kel kan no ko la dim shi de mo ko ko mo ye ko ko te riang mo je ye ka ya ka so tram be mo bi shong kel ka ja anje no so de la de ko ka ka wa den yeah ka bi ko chup and ken chup na time ko zen do bi chuburun ke bi chup mo la xiang ai nan me ba ki ba kai believe cause yani yo ben me yo ben yer yo be ka zaman mang di long no li be ko lon yer yani me ko lon yer ko mang di de so ba swap ya la tin bana ba ga yer anje no do me ya ko mang di de long yani re de yo do mo de yer ya lo ka dol West Africa ni ya okay no ra ba no mo lo ina ra thế giờ okay go ri ya go kire ya ga na la ko don lo dang jok ga yo bune wa kon bana mo wa ba kon na living especially mo ji swap kai re ye lo jo na ka ji live you know
so ya ga jo ne ba bande badel ba ko bedel ba nei la wona ngano kon ba ma de yer njena yeah why gar why ri jo njena wo te nda ro de yer ma kan da de mo lo no ko nan mong njena no ta ka sre ya so no ya ga bilu ko ba ka te ko ka te ko den te da ta ko njena ana mai shan ye je la din be wata wale yeah to do no ta ka mong ka ke be mo ka bilu no yang di ta dang ba de liu yeah Shigwa, ngai ne je ndoran makar da tramade ji ande do mo dare jal abe ben na kan Libya kar me to kan nor ko ne be jien bo wona kan Libya to ka kenyan situation shi to ko kon shi to dorana kan no na ga kan wari ka South Sudan jara dien cha force ko ne be jien bo do mo ga ke be better life be ogor ka western world nyani be na kon dia la manangan ba I was not planning go there again because South Sudan I can leave my country. It was not my goal. Go on there again there don't buy thing. But the situation go on any Guama tan worsen because South Sudan agent target. Minde tin on den yo tin you kontama. Shinen ke chainen ne don't want cause social media twarikel ka upcoming artists. Kajina jira mata ka talent jira madong tama people are believe they believe on you ko na take talent ka leong ngui ko na min shishar ko be upcoming artists ne big company yeah so min no but ka upcoming artists cause upcoming artists take talent kanya barun kan ne bi da kan music you know la lin ko na yi ka jen je ko ji ramai chen ga yaro da long ram tan yam du ke ram ma par mo du pa do ci bi lo nyo ne re ka talent so bi lo bi ore ka ram dang ma ka ma te pin ma ka na ngai na bi no ne ko run chang ye pal ba bo ma nan ta ji ba nang ande no so ga long ko bi twar kal gram ya ngai cause the way the more twar kal gram ma ya ngai na won energy ba no ne lo bela energy bi ne dong wan ba ga motivate long ande no ga long ko la de men upcoming artist la de daga twar kal ka karama mata kan music na won yeah go tin no me da tin ye nyo ngai ne ka music industry to kon ka nye mani kon to singers go ko ne shi me shar ko yon ko ne dir twar ka mo nyal mo gar nyal yeah of course ta tin alizala nyama do len ko bi twar kal la tiar ko as long now I go back to collaboration na ja da ko ga ka yeah te mashkala ana nya no ma go da ga ka anje no yeah ai shi go nye mari mata ka nyama ma go ro bi twar ti crazy ko inbox and then should wal ka ja go ro bi rai ka ja be ka ta nan go twar ke na ro ko ti crazy Ramano je ko na bi art ni bi kalat kel katana ji she be ka music industry ko ben nan ji be is a different way I hope I think she could work kel na dang job wala na dang wan ka music to bi to kan ga ala kai wan she could work kana je hot she could work kel kana jalo je the last song by kamera kan so no ma sign ma ko na kon meta ka artist ma ko malat ka unity ko na ba tin ko ba ka this is what we need ka music industry chabi go ko na jin bi te ka jealous ko na ngan cha artist mo dong cha be kamnial kondial min go na no be music down one year as a nori ki as a South Sudanese ka other level rewde tumnora te tim dong tumnora jin yo ko government an ko ngano ku dial tam la goro ka tumnora ki talent nek meta ni ngi tung nore ya gor lakin ka yani pe bong dio yeah ka tu ko ta ga me ala bo ta wona na bong wan wala bong di yeah and then music ka lo tele music me mal gor so ka music mal gor ka karaza ne shan basha la ko kram ne ka guje ko kram ne ndio so yeah music ne ka ya gor kan dia I don't think no time music me mal gor yeah
so ท่านอะไรชาวกันนี่คนเชียงเหนือนั่นยันทางเชียงกันไม่ไรเพื่อจะไปทางว่ากัน1 hour yeah and sure tin dong min den tin do you have any plan ko na dong ta ka wa ma dong di release soon go ben ji be ge ben ke different style so go na fan ko they need more yeah tin dong min den tin ni and beef the more yana gare ala ko the best so it will continue okay go ro ko na be focus ka other things yeah when they look at them and music and music is so jana tell a problem kind of better music ni and then yeah kui beef and beef na nga la more normal long yeah cause then when and tell me ko chong so they don't want even the fans themselves they got feel bored long you understand so easy so and people will be chong ke continue ka kan gwa dia ya ni naka so tell me jektin je no lakini and point and part of music again because the more I hear ko da karan wala bi ta ko ba ta energy ko ba dit kamrar so no ye she music cha grow you understand so kanya ba bi fan ba bi ka ingai kan fanani anje no so no ba chonga mo no kamul shar ka ko ba chong ba yeah anje no shigo sharka ta nan shi lo ne je ko na mu wata ramu ke ka music industry shi bi ko jin jira ma artist ne igwan an ta mic sin bi mic bi ogo bi lo ka dit ke bi lo ka to ka ta nan cha ka de ji sharma me ala self defense ko ramu shi ben ke ji be ben yin ge ji bi ro du gam yeah bi ro du gam me ala self defense na mo tra me de blends in ko gam no ro du mu wata ramu wiker bi ker ka ta nan cha ka de ji chan chalin ba ne to wan ken nan ku ken na ko jegmo na jin artist shi ne to kong around the family ram nan kedi shi ka bo marsin ka music karam ki jade is not telecom music industry ram nan cha ke bif ne je be fe ke yandaro bo ka ne to kong around the family teen no me de teen do you have any plan take a plan ko na jin dir work ka Africa yeah of course so be time in Boa Africa definitely maybe in 2026 ka dong de plan because they were Africa may na ba ka Paul point you know so you know ta ga me ko comment pen ko the beef is not good ka yara check mo di wala wood yeah you know yeah and beef is a part of music it's not a big deal so she la matter ka society then and you know and then people a part of music yara ta la you know wish you ngani so ngani la you ka ba kor ba palakan and you ta ga beef no so panani ga beef make sure ko ba get to yang ke ka lwe ba ka rodian ba pal you know lakini nan bi mata tin yang lwe na ba la nyo ro da mai la nyo ro da ba nyo ba woni alta wale lakini chang ba go ba chong che fan de la ka beef chong I believe ko ka panani ti la go ga beef chong and then that's all I can say so a simple go on people that chong ka simple ba ko people that tin tela ma da tela ramada ham tela ramada ma da borje ko kwida yeah I should go message in the note of need to contact way upon the most important support dun yamako ben kar live ko ne bia ba gor ke biran bia pin ko bia ko follow this is what we need ka music industry ko music dan bo grow keeping in contact con lana big grow go ko andi minante mi akamara the more tier crazy kan jalu jay bia yo gishnyo ramme ke yo gish go be onyo way the most important ko and YouTube fanana o view ka bi si view be barar go na bi subscription bi lel ko bi channel be grow bi support na dir kamja anate go content kan dia media wo ka YouTube tier crazy and term to correction
that would be really nice. Namadala support media come here crazy. The most important ko an artist ko an be support be je. On any be nyin ka dia be ka follow ka social media. Ko dong we an cha camera tiar ke camera ge yoka. Che yoka ya camera share to kon dia cha go record ka yoka and support na dir kam je. Shibum na be yo mo do ke be je ka yo. Min go ra tiar crazy go ko be wa ka YouTube de be jo follow go ko yen dial kon dia ne tan won kon dial bana wa ka tiar crazy bana jo follow yang mani go ko na ba an lar kon dia lar ka te go na be kala share mi share do more share nen ta ka lar especially fanani kon bana ka kamnial ka me she ka no ti ndong me de nyo ti ni ji ko ngai ne je ta mu ka tum ta ka fanani to shoot along they are trying on and they go South Sudan ko gor ko na kan ba de ka ko ngai ne yo kon wor tana ka talent gan wor dia ta ka talent messaging adian mata ka fanan mata ka struggle mu shoot messaging adian dir kam yo ko ngai je jin ba struggle ba si ben ka ja ko dom bran baro luar be music de be fal la bisi ne da kam ne tin fanan tin dop wala fanan tin nan ti ta ka tum ti ka South Sudan okay message wala da rawo bas yani mala da tedo la parita da shi da mulwan ma da tedo bara parkara mulon tedo you know ka music da ngai ne ko tele yori jikatin da rabo mulon ko jin ma da tedo ka color music da rawon ya that's what I believe and you know meditero and dormi your promise you always have to do it lariya tawali idan mara ko ka dita ta kawo yi chongtin yeah music larkel mabum long yana tan da yamin mutin da ya shi dai mulwan barbar da ya ka goro bila ko shankar you understand so bite da ya yan ai bar ba yan ai tol la da mun wanda ya mati ta ka long kai liu lar mai gori ya je ga yan ta ga music kide mulwan mai yawana kala da ba mu ga budgetin naka tugda the same la pur kadu maka pur ka jula pur dangi bel pe ba shiga da dai daga diyar ya daga sha mujul yan ta daga music no der di da kwar kamrar don wal kwar kalt la didin kwar ta mu yani from 100 something mumkin dir don der hit ke der di dan wal kamrar dir ka yan dai kam ne radian shi kan di yan la hit kran ka panan one song da ja ko bai ngai win mon kai lo ka one song da ja ko bidan der ka der wa ka di ta jendok make di ma gwana bara radian der ngai no dong music ye long lakin la bekel and then no blow can chance ko bit ga bila success ka music yeah so anje no ba being and then confident kana commitment biga jal kel ka because make commit I don't think that success yeah Shiga ti ndong midenyo marsin ka group nanti sin inshallah shina care Gore, can you explain to us more about it? Kota ne ta la ling ne yaken what is meaning of shina care ko la ling ne ka buya no ko dia ko la ko mention Gore ko ba ngai ba le ho mo lo de o shina care ko shina care chirmo ko ngora yeah shina care a group la liang along naka too I think that was like long time naka 2013 yeah ka wude me liang me la je wude la Pejonis is one of greatest rappers tinai ngai ka rap long kan hori de la ko bo na ka ram luang rap ka ram de Pejonis de kwen them long ko zan jara me ngai inspire ko ba rap ba ker ka ja liang ram ni ka din la jana mama ani dir na so nya di la liang long kan din ma la jana man gwa la man kan ka lo nya mi chen nan de lo de you know that song can la liang like yeah that was like 2013 14 yeah kan china care ba me ya bje is a word mo
malun na nuari dia china care that mean ma care you know you care so you do yang ai widu kana da na kana ai ko lun na you know so when you china care team lun na dia yeah ya no ba ko la din ba la tin cause 现 team มันต้องมา team ตัวด้วยเขียน team มันต้องมา team มาลุ้นรัน team มันลุ้นนาเนาะเขาไว้ไปนั่งเล่น generation เลย generation ยี่ generation มันจะก็ talent แต่เป็นชินาเค today ก็ได้ละtin ก็เพิกลอยก็ยี่ที่มันต้องเด็กมวยโยธในชั้นบิลละtin อันที่มันก็ต้องกว่า promote เนี่ยชัวร์ก็ชินาเคยังท่านคนมันเดียนอล promote ก็ได้วันเดียวเนาะyeah شيغا طبعا انشنا كير لا لي هاجه نوال تدمان دانا مرهم كيسي تسين شرمو جروب من نور ديال شي نور جي بنتي او كي شي نوري ناصر كي شي نوري فانغار شرما شنا كير لون نور ديال ني رام مكان نورا ويدا كوبن كوي كي كوبنيكا yeah ديري جوين شنا كير من لون غان نور ديال لون لكن I don't think no كيسي يا جون كيسي تك شنا ديال كي شنجا دا شنا ديال يا لكن ني لا تين كو غارمي على جيكوب دول جكاي دول ناصر so دول ديال تين كلا رامي مو دول من تيو درا بيجو ني ريدن so تا كلا دول جكاي من دول لو كو بدتين so when at that time you know so rame dan na jang ba ta ka jang ba so ta ka jang ta tin me dan Shiba Sharma Takasin Mana Kampala. So he's around South Sudan, Kampala, Mana Kenya. Sharma Taka family Madid. yeah family Madid yeah Shiba. Thank you so much, TR Crazy, Katan, and Tekajika music industry. Native one day believing on you, charging us again Kata, Tekajima Core and Duari, Dirkamar, Kariet, Chanang Iber, Ramakuitumora, Jawling, Kariet quantity like Tumora, code and unity along Lode. Kajira Lodija code and Nanganori, Bakamar. Indeed, Nan Sharma, Yan Sharma, Kulita against government. Katana and Chibaraka did. Sharma Lori Tanan Yakan and Wari, Katanan shoot Kanwari on refugees camp, especially Kia Kornan to Wakanasa. What is the exactly message mean Gogora Baling? message na na message ma na kwar kon din tin nan tin ngai kan situation South Sudan ngai kan na yara ta nan ma yani mai yau yi kwan shara ka tram ne ni la don yi ka bi ga don chogu chanya ga ne na you know nan na mi na no ke mi ja ko na choi nan kan kwar kon la kin don ga pin ko ta ram ra ka kwi da anje no ko mo na ga to an ta mata na ga na wal dok ke na wal wan so na me to uncle ko yetela kan no ra mata lo mala nin de le bi lo yete bi shar ko war ko ne toy ko war ta ma dina mi na ga anje no kama nan kwar kon ma ngai ga kan kan kam mo na ba na ko jalap yena ka jalap goya kana mo te kam ni an way met kan no ma che mo rongo de shara shap ko den na kwar pan ken ngai ka kan ko jia anje no ka go solution ba ko la ma nan kan ba pala nei you know kan nan wari bika la nei te ga bom ka jinu Sudan nei anje no kon den bom dan yar ma che pen ko pen kon wari ko dan you know ko ya anje ne ya cha ne ko ya cha ko la di man nei de bom shi ga lu yi do ne cham je ken di de kon da kwa la ngazan ta mo ka chen den kon di de kon nan 2013 ว่าวุ้นอย่างละข้องชวนวิดีโอนี้เขียนมีกันเรื่องละเจียงละลอยอยู่ไม่คู่กันละ compare กันละท่านเท่ากับที่นั่นท่าน right now ก็ไม่ได้ right ก็พุทธก็อันนวดแท้ลอยเด่นyeah ก็อันทำมันทำอย่างมาจะอันนวดยาปัสกัน you see so นั่นเมื่ออย่างนี้เมื่อจันในละที่นั่นปุ๊บบางคนจะเข้าบ้านช่วยล่องyeahอันนี้นึงเว้ยก็ลาดิมเนี่ยก็กันในชุมนั้นโอ้บุกไอ้ชับบุกกาดก็ไม่ก็ในระบบกันนะยี่ก็South Sudaneseกันในระหว่างน้องราด
ka jin kwar chi ka ka South Sudan ka ngai yan chiang da ka shen ma de te ga rir yang ba ka ni ra de ka ra anje no me like ta me da la ten kwa guru ya lo Peter ka de kwa Pauline Mati ko yan ta mu te ka I don't think no de ka te ra cause yeah anje nan la nyo ko ma jin guru bum la dem chỉ là bùm nó chỉ là bị đói chậm cơ có bên này của bên nào anh vậy nó yeah Sugar nó mấy chỗ cũng đào si mới lại gì si mai coi khớp cô này có tập bản ta đây lòng lại cái bảo vốn trên thiệp cái là scary mấy đợt cô rồi biết là có bác ta nên cái gì cô này si coi là scary it cái struggle for the day day she work in music industry yeah đây là khoa long rồi mới khơi mà yếu cái là mới khơi vấn đề vậy nó so and took the matter talk yang là lỗi của mấy đàn bài của khâu của jam này so để nó về là đi mà khâu con tham mấy đàn mà là tập cái nào bài là tập good cái good lên you know so and tham mấy đàn mà yeah cha đấy một cái khá là để chắc có là để yeah you know for the day and then you become music industry yeah pala này kan wo ka tu sugar message in dong message min di top god more dia tin ta ka bentiu ke nei de konta ka luero ka biala ko la ngar ka video ni ko ka ngar ka we an ko ta lo in di top ka what is your message ko ba ko je kan video ma kan I hope that thank you go ko kan yeah dia la ko ti an ti ko ta lo long ka ne nei dia ne tin ko support ko music le kan ko ma te la kan music ga dai la anje na la music ko la dim te jo kana te family rutin wa music ba follow kan cause ba ga tan wani run ba ga ja ko biga benyal ka benyal mo dang ba ti ko ba le kan biga wani al dang ba tung no ba nya kam ne nya ko la na generation so ta ma ta tin ga dang ne run na wal ta ben ba ta ta ba la different so rap ka dang ba di da long ka kon ka bi kwa ka dial biga tin bi ran ta studio bi ran ta ka yo ka bi ran ta ka director da so ayya ma le da din ba wani al ba ngai Africa yeah imal sa Sudan kana anjana sugar and tam tika management mo kui manage mo kui nin gudial ko ka manage ko dong ta gara mo dong de gor de you contact de ke management de gor di especially ko artist la tika dong bitaka director ke bitaka ram nan kui ka management nan kui manage in case of mo gor ke ji de je di yeah ta ga manager da Ghana yes South Sudanese Ghana me ngai ko ko ne ja tar ka studio da anjana ka nan wa me kwa me no ko ba let kan wa la we cha ga ri jonya ma ba ko ne ja ti so ya we record ka studio da from that day yang jo one language they say jo to ga chala no South Sudanese twat so yang jo kai yang jo jan tong ma gwa no it's good go ka music and then yeah na wana yoko rangash me rangai kono ja so yeah la manager na anjara mala ko kala long tanga ja go bakla bo kala na ngwan bakala ka jara la jenga show no ba wana ka UK yeah sugar long gore chankal ba na Africa kala ba banana no taga ne no ka music taga family de denga support yeah no magoro jin ne bilo de bom ko na bi waka Africa bi ngad more bi ko entertain live ka stage ko ne to one la yang ri online tiar crazy so go by lo ne kan physically no mono go ne mi she la da go so we got more the to go luero amane Uganda amane biala de lo je ka physically yeah I think better next year definitely okay yeah that's what I believe thank you ne dia to content cha ko join amane re dia to content cha go comment section message in that of the last message you go con unity dan atasin ko na banamat shabi go ko na con yetana ya la tiar crazy tega we ka we na ka con la ko na misi ga cha go ko yene di ra biar dun wo marsin ke biar dun we jo fa na magoro ko na gad misi garwal
rola mona ba fale kana run kana mol goro ko na yen shiar dun bida ko na kon nori binti o ke nori jinasa ko mu ku support be support ko na gan wor tiar crazy mu ku support be support ko na dol gan wor ko defend ka tanan ramnan ta ka talan guiram nan ta ka talan ka nga so it depend ka talan ku no na music ra dian. This is the most important ko na kon ba bana support bana show bana la tiar crazy ka deep nan cha kamera ta lo ma dit ka artist ni ko na artist ni kon dia goro ko na kan ba they will talk about the struggle meton wor kon dia ta ka sina let them talk about the struggle may ta ka artist ke gan wor ke mura ke ko struggle meto kon sin ke me chu ke choy gan wor ko na gwa ko bana ji support ka tanan shibe ka je minde nyombar ne please yenya ne kon de go kon ta goro bi okay tiar crazy YouTube bi subscribe ramu kwije gore ya tiar crazy ka YouTube yeah minde nyomar ne dia de guito o kwana garme ala jalo jai a lot of boom ka chako chui his verses is really make fun like it's really like interested it's making sense a lot so kai right long yeah so and go roba bane nyos la dimen mit na ko jori tin go dere dit ngwan dere kamera anje no yeah commit and jalo jay goro mun de you know as soon as possible maybe next week we will look they know ka live there barai also there ba introduce ka social media ka bana je ba support goro ko na ne dia goro jalo jay biyo je nan page upcoming artist malil goro ko na biya support rawde ba goro ko YouTube tiar crazy Jamen bi gore tiar crazy menen je gore tiar crazy bi follow ka YouTube that will support him ka larna ante I'm really happy tiar crazy ko ne she time she come ko wala ban ka live ban brai nyoka ne dia the content tisha ko gui she lo yeta long ka ri dia lo content ya gor ramishi gor ka positive comment I'm really happy karamishi gor ka negative comment I'm really happy go and go also you change your mind go and gor nanchi gor gaji kon gor na unity nora this is the most important our goal no na bi gan nori bi jalke bi artist ni kon bi jalke bana take unity around our artists tiar crazy what is your last message mi de kamne to contest ben shi kon cha kon bu well yeah mi sai dan dia kam ga ne dia kon ni cha tham dia nan ko ba kon link nje ni cha lo support kan je ni cha lo la di mo biranu bi bi chon ko yeah dara ta loi ko la di tham dia ya ya kam kon kan je ndong ko go re long the most yeah nje no so mi de go ran am ko ane da ma ling cha ko chui so ga long ko bi ji de be pal pen bi ga lengan mi sai de ko na ka nya bi ko the more in detailing la ga ko ba bi tem bi jetin ka yang ta ga mi je mi de la wana bi pal cause yeah I believe ko nen cha ko chui ma ya ne promote long na ko ko lar ka tija so de ran wal ko bi mi je ba la cause mo e waleng de la dim de char anje no yeah so there are let's promote cha ko chui din ma di don't ignore it chui ignore ko nyen situation that right now ko ba ne la di ma ne nyo na mo wi paramadang dan mi na riya do jana mo da kai ji la di mi ngong ji la riya ba kula ngai na kala bi ni al ka ja sha ko chui she tiar crazy ni chui kaye koryom kaye jina ni chui ka ga no radial lakin wana bara kon dial la di ba ne nyo so Sudan ko kon ja ko chui anje no message la kwa deliver na wanang ni ko ba leng wi mon anje no you need to feel proud ko la de men cha ko chui be nyo ko mu jino Sudan be nyo wi mon be na ngala re do bakole gon ya yeah anje no thank you tiar crazy katam chibegaji I'm really happy
thank you กันเดียทุกคนที่จะก็ join กับเสียงke ruang ke ke what is you know barat biar tekamal ke biar siang kamal banyak kon bija ko should play what ke naga somebody wrote in the comment section okay let me play it play when is Maram coming? Maram Ben very soon. It's not far. You know. Yeah. Nên có cái đây là bộ còn sao lại chui cái bùn pin, sao lại chui cái bùn khoan, sao lại chui cái bùn đường có, sao lại chui cái đường còn. Tức là cái một đông này để cho con đi. Tức là chui mà cái gà đi theo này, có thể là con một con được cái. Tell me immediate come got me. I love PG much. I can see him. Quality of missing immediate by me come Garma PG. I can see him here in the comment section. Okay. Yeah, media la is PG ma malinga de rawo ajin panan aslan tika talan anje no lakin ta ga wai ma ga dong la lu ka jin bai lu thina du fa ne ko anje no la wa mai duer tangwa ni ma kai lu ramadiel ji bai lu riju anje no ta ga din me ko la kamera I think ne ja ko ga ne be ga kan kan dida anje no ka di ra mo na Chankai kamera and di chako chui ba de garma ya la PG de lu ko jana nyo ganora la ta tin wo la tin bijel bre ja ko bijel lakin chabi maniru nang wal ke rum jana ro mai tin jer kon la ri ka par kam je mai la ta wina se tu anjen kan mi de la ta ga di ta go di ta kamera ku ya wil din mo go long so te la ma de lu tin ku da Kadid I think the camera ke kunyal that song is very good tell me the thing la kin din yaw song ma pa brother din ma de lu tin ko la gidam tela way ma ko ma ka dong bi family to be loyal ka jitan cause bur me la tal fakir kana bol mel kan id kon bok na kon and bok gat I believe gwan ideal tela way me abo kan id bok na id bok ba kan gan wala la de more kad anai non ka jur jikan kan sa Sudan ni bo kon karyas dong den ko we ka sa Sudan de jin ko den anje na chikolo we gar me ala bol me la kwar mo ga kan sal fakir kwar mo ga yeah ango no de nan jang nan pan kan jang ni cha I don't think no de ran din kawra ko go ka at this moment anje no de le ni ko le gidam Mr. Glata di rod be duir lakini le gidam be ngai ko je anje no de le ko jagwa cause kwar mo na ga sharp nang nan de ni na jin be ne kan media ga te kon dong yi wang chicken de ni te kon ikolo we ayo ni ka ja ga te kon ni ka ayo dong tie ga te de re den ba dong yilu ga te kon de na kan kwar ma an kwaran so anje no de lo ko le gidam lo je la kam da na jin da mar you know kayang yang yelo ban lo ga tela ma de lo la ka ji anje no men bu mo ladim taga way ma dong de wa ka dog dial apart ko de ne wuri are ma che bo sharp ta bo sharp cha cham de ben yal ko mi no ba ko de la tela go mi de ja point yeah ajan mi se de kan wuri are PG masha shigo an PG mashar al hubba ba nong ba ma ya lor ko ba la kon alemu mi jaga ko ba wa me ko na ba kamera I hope go kon PG mashar soon read kon sha la ri tiar crazy la ka ji ko the more che de mer gen tiar crazy me gen me yukes lekin boy ka ji ba la ri ko na min an shilar dwer you change your way do ban angel ka ji bi che ni la lar ka ji ram mo the more tiar crazy bu jal ka pin ke bo ra ka pin ne tiar PG mashar me je ba la ri a jot ka be re ji be la ji on ne jin do wo ji is not a good way one ka do ban mi ben wori no mo go ka music industry I hope katanan shilingeriet tiar crazy
tin ma lo ji personally but lo ni na di nan chi kamera lo ni ji ku di nan chi kamera ma lo ji ba dong che de ju fal ko na ni ro so ko ra ma no ji be la ji ko ne na ma na der shu len ki gwa ma ne ji sha gwa ko ne ba ji len mo wi mo ko ba fal ji ko ne ko ji nan ku ke ma bi mo ba ji le ba ji na gwa wi sin lo nge ajara minde nori na ir kon den dugush kene ir kon taga to ko pg machar ku yin jan la tu mashakil anyena mashakil la tu rai anyena so wan gori ala pg ma wi ma la ma je ma wi wo kwis dan mine nan ya la she jere bangai so bangai ne yar ma lo ya ka wai ma dong anyena ka nya bata tin ko ladim de pg de right now ling gero kwel kaja anjana ko ni anje I don't think no mo kwel kaji anjana in bid wan kaji ko za media ngai ne de request de ka ling run dong de baran ka dit ma je aktar min dir dong mei lo anjana la dim ngana biran be lo ma me lo ye lo be pal anjana yang adit kamra